Fudbalski klub Subotica postoji od 2002. godine. Igrači pomenutog kluba prošle sezone takmičili su se u područnoj fudbalskoj ligi Subotice. Od naredne sezone fudbaleri Subotice takmičit će se u rangu više, novoformiranoj Bačkoj zoni. Pripreme za novu sezonu počele su u ponedeljak 14. jula. Ovo je veliki uspeh kako za klub, tako i za ove mlade fudbalere koji nisu krili svoje zadovoljstvo jer su ubedljivo prošlu sezonu završili na prvom mestu sa preko 100 datih golova. Cilj im je, kako kažu, kao i prošle godine, borba za prvo mesto. Jedna dobra sezona za klub, pre svega i za nas, mlade igrače koji smo tu. Trenirali smo dobro, radili smo, trudili smo se da se što bolje spremimo i što bolje dokažemo i mislim da smo zasluženo bili prvi i osvojili ulazak u veći rang. Više puta analizirana cijelo prvenstvo, ubedljivo prvi, puno golova, malo primljenih, to isto moramo da naglasimo. Znači, dobar rad tokom cijele godine je jednostavno takav je, što bi rekli, proizvod prvo mesto i ubedljiva razlika na tabeli. Možda to tako nije bilo u prvenstvu, bilo je to puno teških utakmica, puno dobrih protivnika i jednostavno i neka sreća sportska nam se osmehnula i tako smo završili. Prvi trener ekipe Predrag Pršić također nije krio svoje zadovoljstvo i nada se da će njegovi igrači u sledećoj sezoni uspeti da ostvare dobar rezultat, iako je konkurencija u novoformiranoj Bačkoj zoni mnogo jača. Prošle godine smo sa dosta mladom ekipom uspeli da uđemo u rang više, namerno smo to uradili, ništa nije bilo slučajno. Ekipa koju sada imamo je još u nameštanju. Mislim da imamo nekoliko mladih perspektivnih igrača kojima će igranje u ovoj ligi značiti puno na sticanju samopouzdanja i na sazrevanju njihovom. Očekujem da neko od ovih igrača napravi karijeru u nekom u klubu saveznog ranga i u stvari cilj našeg postojanja fudbalskog kluba Subotica je da iznedrimo što više mladih igrača za stariju braću Bačku, Spartak ili neku ekipu iz Srbije i nama će biti čast da za svakog igrača koji uspe da napravi nešto u karijeri. Nova sezona za fudbalere Subotice počinje sredinom avgusta meseca.